Komen ko para be mentakas ni gadi kasi berkerpang jung kileng do. Dengan ko aban ai kublei kileng do jungi baro, pada pi baro kemen ki para ngakerpat epi, pinduai na bentai kileng do jungi. Mentakas ni ngisdang ya katridum. Nekilai singi berkerpang pan kre ya kejimi pal jong trai jungi Yesus Kristus. Mentakas ni don apli ki pang bakong santam ki bau Yesus ule ki ba ngilap ha ka gospel haki gospel baro bat kambanya ha ka gospel jong Yohanes ka bangi pule mentakas ni kine ki artli ki pang ne ki jingle bat ki jingseng jong Yesu ki kedau shepang ka we ki jingmod ka pang ban kong Yesu hakum ka janmit jong kane ka sngi palat ar hajat senem menshua ulaseng ya ka Eucharis bakhoy ka Eucharis ka met markas nam jungu kalong kum ka daw jong ka jinya teli kinong put jungu tina mar kata ka daw kay komen ko para habadon ka Eucharis ni habadon ka jing pen mentay ka Eucharis ka mas ni kinong put jungu ngilong kawe compare langi don sa Jerusalem ne sa Shillong ne sa kiwe keri ngilong salon sar Katolikos kaju karukom kaju karukom mane kaju karukom syakri kini baro kilong kawe namar ka Eucharis kamet berkas nam jong Yesu kapen yatli yengi ngilong kawe batu kapang kabaar kadai ka jingseng jong Yesu ya ke sakramen jingpen kentang lengdo kumublei ulatip ba ka Eucharis kam don jingmud klem ki nong pen menta ya ka Yesu ai kebor haki apostol bat haki nong mi bujli jongki ya kan ka ikhtiar ka kerpang ban pen menta omtang ban pen kela ban pen menta ya ka ba ublei wale palat ya ka ar haja senem menshua tina kata daw habangi puson benia ya kini ki ar teli ki jingle jong Yesu hakum kane ke janmit hakum kane ke sngi kadaw kalong banlong syakri ban im ya kiwe namar kata chua buon seng ya kini ki ar teli ki sakramen dalade ushim ka bar kajany nyat bad usaj ikijat jong ki apostol jong ka Eucharis bat ka jinglong lengdo kidon jingmut tang hakawe ka pang ka jing syakri ka Eucharis ka met bat kasnam ukris kale ayu yangi ka syakri yangi ban penpoy yangi syaka jing im bam jukut ukris usyayap uai yala ka met bat kasnam ban le ayu ban pen im yangi ban syakri yangi kajinglong lengdo kadairu kata banlong kisyakri ban bud ya kanuk saw kris long lengdo ban syakri ban penim ya kiwe om dakumwe pat Henry kalong ke basmusi hakane ke jungi menta kalong no dakongpong ngilong lengdo bakiwe kin syakri yangi kiwe kin ai kuble yangi kiwe kin to kot kubor syapang jungi hakane ke juk ke bamenta la duna shisha ki syakri ki belong ku mukres ki bakloi ban ai yala ka met bat kasnam na ka benta ka jimpen im ye kiwe na kata komen ko para beije ngihab banduai namar na kata na ka benta ki lengdo jungi ngihab banduai namar kata na ka benta ki lengdo jungi na kaliang jung ki pajong bleiru ngilong ki mau jentut ikiling do jungi ban syakri kidon bun kidaw bat kadaw kabanengkong yolse kadai kabangilong kum kita ki parisi bat ki sadusi ki bangiyo sngow hak gospel ngikloy tang ban kedaw kuti ya gajin baklay jung giling do ya gajin duna jung giling do ya gajin plod jung giling do ngi pen hersted
Yakini baro lag jing lor ni jungi kamtam hakan ke juk social media. Ngimla ban perkat ba makiru kiling do aru kide kibriu kumanga mapi. Bun nangi ngishu tharai ba lada kila long lengdo kila long blay. Kinom syak pen shoyshu. Uksui don bor shu yaki kane ke cin tharai long babakla. Ngi tharai ba uksui upen shoy tang yangi yaki ru upen shoy. Wat yaki bala pen kentang do aru uble uksui upen shoy. Kumta hakajaka ban lorni ngide ban duai na ay man sim ke nyiki ngimde ban beng ngimde ban wat daw ne pen troy nyiki kum gi pa jung blei ngakwa ban kli ya kane kan osin ngila kren bha sapang jungki atau ngikloi ban ya kren ya khanai ka ba ba maki kila le ngatharai bun ngi salia ban le kumta namar ke jing mut jungi kampat sya yangi ban le ya ka ba Henry ban kren Jepang ga jing bakla ngis ngoyo man sim bah kaneru bagita ki parisi ki sadusi ki ju ki le yo jisu uleng do bandang kong uba IT yalade namar kata ko men ko parabe ije kantang ya wai hakum kene kesngi ngi baro leng ba ka baptisma ka bangila yo pediang ngide ben long ku mukres ngide ben long ki syakri namar kata ko para bangej bi kamtam hakum kene kapor katridum bakoy to ngin syakri iwe to ngin yalong ki mau jam ki mau jentut hakane ka kam syakri pan iwe eni ro yu Jesus Christ junom la junom amen kum gijing pen bena hangne youth center kamas na kabenta kajing sakyat jong ki apostol ne kasngi palai bakhuj kan long ka por san chiteng bat hakasngi tho ding bakhuj pat na du khandai chiteng ni don kijing duai ni don kijing ruai kijing yalap lamba kan hun duai jungi ka UFC United for Christ hadu ke por lai beje ngin don ka service saktin pareng ka jingle burom ni kading phna bat ka jing sam ni ka communion bakhuj bat hakasngi sajan bakhuj pat kamas ka vigil mas ne kamal spek ngor kan long ha por nyo beje dengan kerpat ipi pinchim bentar kat bangi lengba ka jing pe jung pi yaki ya ka YouTube channel jungi ka ba ngin pen live yakine ki program baro te saat sngi kane ka jinya thong jungi pan puson ni kini sau posngi ka por len bakhuj kala kod ngai kuble ipi baro ki balaya lendi rengkat banga hakaban puson yakini ki sau posngi kamtam ya kajing long syakri jong ujisu kajing syak chitom jungu na ka benda ban penim yanga bat yepi kuble shibun utrayon don borobor rengkat bat pi mat kayeng kesem jong pi baro amen